Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Халык банк доллар 83, рубль 1 сом 28 тыйын, евро 81. Евразийский сберегательный банк доллар 81, евро 79, рубль 1 сом 25 тыйын. Банк Азии доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 28 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 28 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 82, рубль 1 сом 28 тыйын, евро 80. Финка банк доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Акча алмаштыруучу жай доллар 83, евро 77, рубль 1 сом 27 тыйын. Компаньон банкы доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Баракат финанс акча алмаштыра турган жай доллар 83, рубль 1 сом 28 тыйын. Айыл банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 27 тыйын. Дос Кредо банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 28 тыйын. Акча алмаштыруучу жай доллар 83, евро 77, рубль 1 сом 27 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.